Shubor nakaslem jong unong san hima. Kumshibanta ka jingrakhe jong ka perthei baro shitulup ya kasngi ki trai muluk neka International Day of the World Indigenous Peoples Day ka North East Society for Agroecology Support bat ka Meiram O State Level Cooperative Society Limited kila pelaj pat ba ya ka Meiram O Cooperative menta kasngi ka khandai tarik unailar arjar arpusau ya ka bala penong ha ka office rekam ka Nasfas ke badan halaj mkra Shillong hadian jong ka Nazareth Hospital. Lapli ka Meiram O Cooperative do Assistant Registrar of Cooperative Society ka Sorkar Jila uba RN Rimbai bat ubalong ru kum ukongsan hakati kasngi. Haba ajingkran hakati kasngi kum ukongsan uba RN Rimbai ulaong bakalong kajingkemen ka bakra ban pelat pat ba ya ka Meiram O Cooperative Society namar bakadi ka society ka bakhamper. Ulai kublei bakani ka society ka nang yat chaprang bat ulaong banakalang ka office jong ka Registrar of Cooperative Society kakwa ban pentikna bakani ka society ka nong ka job bat ka bayat shaprang hakani ka juk ka jakala penlong ru ka yo nong rap hak bakala don ka jingi shimbenta na ki khot jong ka primary cooperative ka Meiram O launch this Meiram O Cooperative Society. So at the moment, together with the chairperson, we will launch this Cooperative Society. Babu Nestar Karmaplang, who is the chairman of NESFAS. Kong B. Pathau, SRCS of Sora. Ba Piyush Rani, who is our executive director. Ba W. Mutian, who is the senior cooperative officer. B. Pathau, who is the RCS of Sora. And Ba T. Kharshie, who is a consultant of Basin. Watang ini environment mingi syong kum ni kini ki jhur ki bijar ngam ki don ni kini ki jenglong hang ne ko bala sotna sisya kamlom gitu giwe kinja occasion ni ke function ki ba tingtang mi isu watang plang ro tang ni kadang iu plang kadang i kini ini ki ma we syong ni kalau wan sisya ketuka kebangikan sepang ki ecology nadu mana mo ikan sepang ketuka agroecology kini kita kadang sya kum tati ngasotna hal ta bandon hakni ka function ke spini ke step but khamtam me ba kila peluang aku achieve guys hakani ka function ke jongpi tinga kwa banwan ra ang niru ya ka jing ai kublai nagalang jing madam Mitali Chandra belong ni IAS belong ni Register of Cooperative Society jong ke department ke jongi nagabanta ka jing kerki jong meeting si Port Delhi la hablet management but di takada bai pha no ingi bingni dan banta ka ni ka function ke jongpi tu kublai shibone but nakau benong kumni begini ginong ten kibara keren hakmat janga baro kilatan lut sibun ki bat nomor kene ke society hi ke ba ni wan ban launch ni ke step long ke bakam fair ni ke ba ingidon kumba lahejar po lahejar ke society ha po state meghalaya jangi hadu menta kidan ki society ke ki primary agricultural credit society kidan ki multi purpose cooperative society kidan ki transport society kidan ki farming society kidan ki way back society ki jat pe jat Regane ke society ke jangpi ke ba ngidang sidak ban register how benai me mo benai me dang sibit hi
Kabay bat ka agroecology ni ka NSFAS ka jong pi. Kalau ko ba compare bat nado pikan mane ki pila batay mane sakman kamta mi ba Pius Rani ni ba ay ke blog elaborate explanation jipang kumno kasdang kene ka movement ka jong pi nado usnam arja kharar but kejingya nanti jepi lamba jog ni kis nambaro hadok menta baka wonder kumne long ki bas ngotona ro ta but kalau ko ba compare but takadaw ngar ngam sunang manten kumno lo ni cooperative society namang idan sibon ki bangila ajoy tengko kini kalau kam thamai tila sing nam la ban kan sibon dai nagalang ka department ka jingi ngi ko ban ai tang ya kata ka jingkit bok ke riang ka jingi ke blessing sigani bokani society jepi kadang la ban ya sefrang ti kumau mentan i madam RCS ida ai ka jing kublai ban meiru ida ai ka jingkit bok ke riang bokani society ka jepi kan ya sefrang kumanga yo ban pulih kniat ni ti jing tho i jong pi badai hosnam arjar kharar bokani ka NSFAS kasdang haga jingalam jangi ba prang roy ngalak kwa ba bani kudo itang ba idon harum tagi asomo ni sang ala si asomo to ka keteng ji na wei por support rai mantai mdon bangi tendai dei mi bala conceptualize ni ka idea bandon ni ka homegrown grassroots organization but ban sedang ni ka cooperative society ke jongpi but ngisok kemen hado ta bangi don community ke society but kumalo ai phi kani kalong ka bathamai society but nagalang jong ka office ke jingi jong register cooperative society ngi kwa ban ensure we want to ensure that this society will succeed and we will make it a good start and grow and as a regulatory authority ngi kwa ban pet ba society ka ngila ban audit ya ka hakupor ka biang ngila ban supervise ka ngila ban assist ka nang ban society japi kala ban ya cheprang kadang wi ka jingong ben mga oy pingan num dabun ktin palan mangilay kan sibun kigay there is a saying that the starting point might be great and spectacular but the ending point should be greater pigde kita ka badungkam ngi haning isdang hoy sotunat ba kikigilong giba sotunat ndray ngaka ban iba kabasyadin kadi manong kabakam kraw kabakam ba kabakam he ki achievement ke jongpi study kabang yung kata tip hindi ba ni tip kan kadi tip yung tool for agroecology performance kadi kata methodology baki penongkam dak po FAO ka idea kalong bakumno bangila ban penpau perthai ya kani kaspa mariang bangidan hatu kami nem sya kata kaukam seling kijingmi la se ka aji mentoy nem na but ngisutanat ban penpau yang ni kalong baka research bami unta kalong ba baro kitu ki spautli kita ki principle ka baka FAO kala list ong baro kini ki biang ba ki hagur komrep jungi nama kata kadaw ngisnutanat ban penpau ni kalong ba habangi klani kani kamu long bangi di ban klani lu ikani ka governance sa kisno kitau ka governance kamu long ba karukom penyat yaki sno kitau lesi ka ikilom kiwa ba kotarter kini gede ki artli ki ba penmi kerpang halo kani nang tapat ngile kumdong yung nalor kani ka study bangi penmi menta ngila mut ban launch saya kani ka outcome framework ke ban trei haki sautli ki benta ba kani UN kabo kata kade ki biodiversity kata ke agri nutrition ke balai climate bat ke basau ke livelihood habide bat kani ka livelihood initiative napo NSFAS ngila persyang malek bon ki igi kumnuksa man ngidon ki meramo cafe ngidon ki farmers market ngidon ki school meal ban ngidon ki kam ki bangila akshnong dak bapenon kam na kini jing bam tan rai ki pami akshnong but habang ila ikani ngi sedang malek kumno ngi form kini kita ki bangi ki agroecology learning circle hagishnong mentangi don kumbasispa teligishnong but hakini kispa teligishnong ngi ong bangi don kampat ban lej pasya kawai ke level bat kata ke level kalong baki ni ki cooperative society menta kila poisya kata ke level ke bakongsan ba ke baki ong kita ki cooperative society kajing temu hang ni kalong bakumno baki ni cooperative society kin long sya kata kenuksa ke babha ban ay kata ke kamai ke ji klem dapan snewi ke mariang kamut ke bami na posno kumno ban ri ban sumar susu ya kani ke mariang ke bangi syong isa ban ngasno tenat kalong bai kani ke model kalong bangi lasdang na ponesfas menta kila sedang man pur state urut cikisnong but ngikuar bakan ni model long bakan late om dai tang ni dai kan late usiku ki state baki wi kiri but kani ke model ngi dai keren menta berapa Thailand dai ki perlok di Trilang kila snutenat halo kata ki namar ni ong ba ngi sadon kani ka meeting ha banai bashpau ha po room nang ta po Thailand bar po Shillong long bakum do ban saprian isu igni ki message jungi nama kata kadaw nga sngo ban so komen hado ta kata long ba kani kisngi
ngi launch artli ngi don artli ki events ki ba haka juga sing ka ngi don ka farmers market but ka ar kalong ngi launch non ni ka state cooperative society but ka ba kham kong san kalong ba menta ka singi do de ka singi burom jongi ki rulom setelah ka berthei namar kumba berapa persen nak biodiversity ke badan hak ni ka perthei bro ko kidang don dang sa haki jaka ba syong kini girulom nama kata kadau ka neki initiative ke ba mangingile kalong ba kumno ba perklaju shu ya ka kam ba mangingile hak ni ka bri ke jongi ba ki kiri ke ba kidon kirulom hak leng ka perthei nama hadu mentang kidon south pa hinyo kun million la kumno kadai kumba sa punyo klor e kini ki indigenous people ki ba 100% kadai ka global population mo nak global population juki ba kidai kita ba syong kirulom ba keleng ka perthei menta borok ki pe saki ngamut banong kumno hang ni kalong ba mangi kirulom ki badan hang ni snong ide ban shim ni khobor ba sasisen kan nang lek biang sek snong ki thau nang perklan su ya gar komrep tan rajungi nama beliau kam kata ya kami mariang kam kata ya kinu kai rei kai rab ingi hibon kiliang nama kata kadau ngasno ban ai kublai fi borok ki badan sakane ka kani kijing kendulang jingi mentah kesengi bat nga ai kublai bakani kesengi kan long kesengi ba job kublai sibon